Ne duchi tolo sera seo e cham to sengara no kebe e sala chaka ne jas kesi sala polo da na kote so kwa do igore ne anyame ka ta ko na ka pengar no la lolo nyesa nyele be number 1 amamu no e mor kino teso aneja se ngare no noi useona ne se ne re ngare no ke je ne se ngare no angunga na tenge be reido poto mo boro yen mama o paske de pite ne lo teso ido mambo reng ne pira yanga ona pol mama yate ke no teso mamole mukan edo di tengare no ko iche bon konye kitoni kesida bonik e jai ation sina dumuni jebe MPs aminera se jo kala yelo sifa minister da bonik aminera nara so dumudo jebe ne ya chaka mama jase minister mama jase MPs mama yelo sifa mama pole pira jaw ajimi no aseo iji sinelu aseo mama madada na de koto na chamun kwa pateke no teso ay mada jimi ngun kay morki kini kay muro kini ngun achi kiro sidi na da ena kiniti acheka takata ngona jawd MPC de sesenete LC5 kwa petunga la waka potential opponents achepa kisomare ngelo C5 peru bongo la round la koto kini cholo kumbe akiro na koto kini cholo mamera ibore ni tiabe na chaka no engare ni kini ra dekelo penise se unengare no ida chamo tenga bareja ya mor kina e par na chama na redebe jana kibere jo asala kibere ngone ara yabo jana ki joda yengo bere joda ewo mi lo ipole kit LC5 skere koteso oraida LC5 lost district Steven Achala ebem e pode kesi aita soma tukoto na duknete kes patch keda polo kidinin teso development union tedu ay mor kikin kanwa pol na kite adiko to ne neringun nemi na yaunta chonis nyesna dumna yiba tiche pa kone je ngare noni mamitunga opas ne pepe mamitunga mor kikina now atukoto na jase engar no kolo edini ora kse polo to e chamut sabete be pidora ngaraki misho kwape engare noko abunere ay bumakin na era ilu mamene gonga kina apedor ngene baliche be wato chole rangon lo FDC balaje ngara lo NRM kunyima nyipera maraki ni papa Bishop Oliach ara papa Bishop Dongo ara papa Bishop Baikol be gonga kino pate mutano so ngis ko so kusoras le pe rayam son ne pepe ay si boy kini show ne jaso be research chairman ne jaso ke chairman ke de members la rabet ara bod chairman lo sitris ki de ngarno ko ni minister na lole rauna renge joni na vice president e java a deputy speaker e pona ne pedo raso kere kwa pe ngarno abunere ne pepe daga na ai ri ne pepe ne pedran ai ri na mida kini teso tape balabe inerabe adolo lo teso iteso boro ora tina bet bidono boro nani pedoro na limbe bidono boro usala kinere kiror etunga di mor kikina nera se ne radio pe o pedorete angitun bole ne kotos keskere Dilax Emi Alamu TV East Teso